Me ma kwa by the by emergency Ghana TV so me did say bibia boko me do fo mo kai story aye de ebe so mo efa mame fo mie no mo be pie mu e wo Losin TV o mo de o masem ebe ohene yere e wo Losin TV se ba ko agi ne boyfriend na e di duabo ene ho nsensem e ba ye ne ye the update ebe mo se sisi a na duabo no o mo adane no why ena all kind of clear e was story we mu enti ensem men yenko ninkohwe video no emra ye ba na mabeje wadwenche e de afase mu yenko ninkohwe video no emra sisia subscribe na like na for commenting so e ba comment ada ne ma samo kai mother ene safia ene pa kwasi sansan samo no a mo so hweye mo ai mother ba ya no de ne shida bo so de be sign ho na nka enim sa ato okoduru fie no oboa okokwesan no ho ho no mo na chesem so wokotra ahye na no wadi nkan so aburuburu bi asafia e kaye enti eno nso ye gusuara na emom ni nyina no edua ne nipakum ne na ne esuru enti ne yehwe yi afiri ho wono nso ko asafia empom ti sei oba de adaro ma me hoye na ukoye nso me koye de nyame adom bibia kodo djuma sem ne fie se bibia boko efiri na ano na aduabo ne e ba ye no se eno achi no obi ama ofie bi mo so nko obi afie bi minko obi afie obi anso ma me fie na pa kwesi nso wo da so da bia eni obi ba mo cha mo ma me asafia nso visuals no na yenhwe eno nso ne duadane no wo so de no se bibia koboko ba na enye easy sa duabo ne de ma me na aburo mi bebire enye de oba adwuma mu wono kwa wadi kan aburo be ye dua hodo be ye nkono nti me de ne na enye easy se ebe fasa ba nyame adom e fama me okay ejide se wadwene mu ne wakoma mu ne se bibia ye fan o ha obi anam so ebi san de akire nti ebe san ato aso no nso bredura eno nso ebe fro eno de before na esi gina ye eduru hwa ye be san fro nso why ye da asen so ne wo bre nso me da mo ase se me de ma asem be da mo mo de o pepa ebi emu akoma emu je me wo fe so na bibia emu no mo anyi me to chene na mo ka me ho eye bibia ma me ama manya masomdwi nti me da mo ase ye yenso ye da ase ada na fe ya da konfo ye bia se nse ba bi ho a wo kwa ye ma lady anso wonti be go aha nti ya bibi se na nana ko na se wakọ yenso siketua bia anso eni nana Jessica pa nti ya da konfo ye bi nso ase aguna saman ano de waduma krum ni asio kwam na studio nensu no awokom no asio kwam na studio enti eda na se ene ne bre medofo medasisa ojibre ma yekohwe video ne eba ye na story we die na story ananto kwane die na anu ehye because obi say we age me boyfriend and our baby ndua wo fie and ekofa ekosi hima mother e di snap ni nkosia ebe pie mu ofide mu ase ode be san ne ho na eduabo ne de oyeye odu fie no e na o ma eduabo ne ye de e ba so e ma o ka se ode na sefo ni aye de e das na eduabo we di anu ehye enti ne yenso yentimi entina asem we so e na aija yekoye ma yetimi edani dua no e masisia na sumdwe timi aba nanso one or two things bi a eseye de ye make sure say ye be ye e de amasafia no no so na sumdwe etimi aba eni ntino ye be make sure say update e be sanso atofon we story we so ye de ebeba be sumo channel so be subscribe na wa like na do comment e de aba comment section as catch mami esi anasa any meeting ebusia ye be sanso edin shemo e wa happy.